Ghana mind share mama mamo akwaba efa wombra emergency Ghana TV eso enne ye wadesua de bebre e de mamo ye besua de e de afa ye haban ma eho afenso se wo ye obi a wadoma chede ene se wani ehu ade uhuhuhu nniama enne ye besua ekwan a obefa so a obebo ho ban na wonfa efin enka no eno ti mepesa obeka me ho ni yakwa akotie nsem a opani no e di etudwa na ma remfi se obe like video no a share na afenso wa subscribe e di amame na wa drop your comment no e wo comment section honum na bibia atumi atoto na akwem yenko nko hye video no embra Inusa akwaba mini aba na oho ye de nyame na daruma ade a chinkon ade yeda no ye nyankopon se Inusa abadi ye da se pa na yentu ye nkomobo no so yentu aso sa obehya ase na wadom wasikobu wa na wotie serebe ya obetimi ate ase na onususu anya bia kanya afutuo Inusa anopei wakosem mehya ase pa na meda obibia otie dwumede wi ase sofu peni a wa bia dwumede wi wakasa meni ni hye yinhia but ebre babama obehia meba behia no na de opeso ye boa ehiafo no na boys na amukọ situation anya bia no na ya boa no ya ye film eni flu a meche amutaka o di jumede bia sineni so a pese boa Asante region eni youth no won se tinka samutie na nse ya yeyi about youth 380 eroma ko rehab so mbe change o majuno mutaka enisade mu wa fa ne se bisa ne mana ese youth no asi ya dachi ena mutaka research ena ye edibo mpedifo no se wo hwe sisi ase na youth ni sei ekona se wunwura satibia na de obi kan wo fa no trara se wo ko sa situation na uwa koduru a wura ho a na hu the way youth girls and boys baby omo kona sagana nsola njide ni na so am start ka same way no na mpeni form fa 10 years ago to 15 years ago ba na ehun nsusaso kese eba the way ya jai drugs asem no ase drugs ni dawdo no wo form drugs no kwa efaso kutia no e wo form truth to say truth me kogetos nyese me jai wi num no me kogetos me da su kogetos be si ne uhu house kun kola asemu se me bo suku sini bi wo etwahie ye ho wa ha wo pa nyimile ko om wos na echi uhu kwa mfukola no faso wuru wo ekọ outside econom na emasaba inside yes I influence ebi sukun kura bi gine sukun ho enom nduro bone ye totra mo nyina de ko sukun ho omonom ntimpanifo no omo kaka omo ho me so omo nan me manu ndu jom die kakra mitimi ye die be go mpanifo no bebre nim me ma fato mo se me change but ma hu se no nkwa wontimi nye enam ne dawuro ne nkasa wo fom she ofa asafurenwe susu asa fawura aboabo sa kosi ewura bantuma race course me mpesi ewura baby we know a solid and ya complete you kurombia omuni bi omu obe we 4 5 to 6 base kurombi wakura asole baako enso na we base bebre ntire me se nukutia no e wo fom because say kutia na ekadwuma entre yo yamra nti ye nhye wo nkomo bose manum wi koke manum bida ye tam na ye blue ba na wo sa tam no ena ba ku bi wo me refini de no so na white et is tramo that enketwa we mfaso a de blame no yes say
mfoso nya ye say be say wo no obi ka che o se wi eye nipa yie a oboa obi anu wi ncheme asante rigi me kasa me no mote aya kasa no base bia ni wo omunimi eno omunimi tam na me nu wi no a omunimi sesi a me nu wi no enti yenhwe eba ne sei ena wi no hyase enom ye na wanya mfirihia sei wi titru de sei yen pa ye adamfo de dikan de toso ye abusia pere papa abusia awu film eno ka ho me de sei no me papa sai me bat sankaman konya adamfo a tam na mete me ho film me papa film no me papa film kai bia me nto aso go me papa film na me yakola a me ko school na mba me nya peni bi a no ya agricultural engineer me ne neti ono sa na ma no ntimi nko emfam emben no to hono mbanya sakrai because that on papa film mbe ba after me feel ho a me tu kwan ko hia adamfo a na minim wo me no wo mantem a me koto wo mo afomu a omo so because of we no nti me no mo ko competition a omo de tram ntimi so mbe wura nte we about 90% e adamfo ene eboa wo ma onu enu bia onu wi bia so ka kire o se obia nu o sole a oni wi base o kon ma je so o fa wi ni bi so ansa na wa wura base nti wi ma num wi ni wi no minim wi ni great na mudua bi ni nti ana yewa da bi wi ni onum no ubehu etise yemfa ne se school ko school se osuan ade ko wanim no uhu school no wadwunu mu ebie yes wadwunu bi saa nso na wi no metie saa any drugs me ka wi kura na se sisi ano wi no kura e ba fomu wi ni eni power sisi abi embo youth no we sen bo nya de we yen say skasa we nya na sen ya o mutum de ko 5 cedi na 2 cedis na 1 cedi 50 pesos 1 cedi ste na akura konkura sini bi wo mo chechere 2 cedis ba koke ero tramon kode ye wanduro kura o drostom peni fo neni ma ho se sa nduro no e addict aji se wa wo base we ye wa Malaysia no eno no boy den ashes eye wi eno mo de ya ashes eno mo hye ema eyetum eno edezi se koke wi ni ye wo ma horo eno ye wo area bia ne ni wi area bia ne wi yes area bia wi me wi ni wi ya minim se wi free area wi ye wo Ghana ha ma me kira area samuro wi pa asa wo ya twi na akwachire ye pese atiefo hu se de wo kenkan wonsem no na eba no nsem bi se bi o matimi ato de ama wo bi busa wo se eba ne se na wo nu wi wa kire mu kama se na mo nanfu sunti na anu wi enanfo no ye kire o wi no no ma wo hefa ma ye hunu na ye hunu se bi busa me de na ye kire mu wo Nigeria na ye kire wo metwa so fili Nigeria eba be wura Togo mi wura Togo na mu adamfo so a almost ye we group we no wasa ati group aka ho we ye no individual just like that we be a group ayo eno na friend base on say we I just say baako bi na obi a onum di sie wow ena on timi sino we ya num no base ente group ye wo obi anim uko area bia we for na amo ho no omunim omo ho timeme we no me start from Nigeria yes it's you free Ghana na call Nigeria me free me kotena me na nchen Togo me ma me papa ena be fa no ye konfo ti no ba ha be ye adwuma ma amonfo ena ofa
me film na nchen ereme ko Togo na akotena ne nchen akotena ne nchen to no ne nchen ho na me fili ho de ko Nigeria ne nso ya adamfo wo me na me ko school no me targeti se me ko school adu bebi a wo na me nana no o ye adwuma ma mpenifo nti na me targeti akọ fa but because of me wura adamfo mti school na adwunu nyina be film na eri me ko du Nigeria because madam fofo na me no mo nam no o ma ja ko Nigeria na je se me jaidi wo muchi na se una na bi konfo me nana owo me maame ankasa na wa wo kotena ne nchen ai ono no mo me to na wa ma wansua ne niema ne bi wanya ni wo ho eni ye we ni ayeton obe ma ya fili wi mu akọ bebi ai si e beti esim eni no eno so awo fontie ni yi pa wi beye eya wo live akoso sa se omu ye saifo wo hye me nana akom no me de no semweni a enye eruro na midi ye ba me nana no otetema amonfa ama me hu watete de se opese hu ade we wiase a ene ne kura me wandua ni bi wo ho me kandi ni bom na me ebu wo de be nkwan adi udi bi ye kaji a ubehu ade wiase clear ba ewe nsu sanso sa yes ti una na di bi ma unya sunsun sanso me de no yere wo me ye de ani ne wo timi ntoe nyangopom sara de wo mame mon kan eno obi ka se eni ne ye to no we wiase oboa ye we wiase de ayeto ye ruro na wadi ene sa honhom na wura wumu ba eni ankasa a yere ma obi oso we eni mensa de yere wo yere wo a emma problem ba de wudi no di ade ne wadi ne power ne so te a eso so te ene wa hwe na wonya problem no sa so na wi city wi unum no dodo a emma ede wura spritim wi unum no che a haban mamenka haban bia ti se nutri se nutri haban unum che bebere a eranu nimtri yes eruru haban bia ya haban no se wote sunsun na ase a haban bia wode a hye wo so no eranu bibi fufuro enti ani na wo se yede wo no ho na ka kira wo se yede ani ne wo na wa na se ye wo obi anu o we ni a onim se ye wo wa wo eni onkora ye wo da de na ba wi aso wo ma me yem kura na wo hu na ma a wo ma me kura hu enti wo de na hunu ne ma meni on se ye ko sa na yere wo mo nga se mitiwe ne ye red red na me ye jato ofri ne na washi me ana ma chinji no sa utimi chinji mani ye sa mi di yombo wa me kurom se o mo fra me jato udi yombo ne ejale mi tirinyi no utimi na ye ofri ne ofri me ana me jale me di ne yo mo afefe mo ne ku different ni chinji enti wo wani no kwa me jami tinyi na efu abum sa hase ni na eye kokko eni ni kisi me sana me city say no obi o hu mi obeka say office bi ewi ni na ye me ni sada bi na wani a odi fla wo me fitimi kola bi me ni nyina kokko se ana etie tina wo de no di hunu niema ko obi wo ha na ni no no nko ha na nim de ode ye eni no obi o kute ni pa a yere ya wo no nyangopom side no on fanya adabo no ada si adwalo okotoy ana yere ya maw yere ma o ona na betima de ya maw eno yetimi fa bibiam de ya maw enu se ni utimi de kofa beyi obi a yere ya wo no pa no omuto yusubu som obi a di amano no di yere ya amano ohun sa akoma fo obi
yɛde awo no yɛmfa wo akomfa wo akom ɛyɛ bosom fie bosom yɛwɔ bɛyie a yɛ adwalo no yɛ ayɛ ne yie a ɔyɛ ne ma yie bosom obi som bia ne ɔdi bɔne ebi wa aka no ɔdi bɔne ɔka no dia go bosom ɛyɛ fie adeɛ obi afie bosom wɔ hɔ bosom ne etu bɛyie bibia ne wiase a ɔmo tu bɛyie sunsun bɔne bia yɛ bosom ne etu no bosom so nyo bia na ɛfa no ɔfa obi a ɔwɔ ani a yɛre awo no nyɛ se watɔ wotɔ na wofa de bɛyie na wofa bɛyie yɛsiesie wɔn bɛyie bia yɛ bad enti wo de na de yɛ nneɛma pa o me nana me nana yɛwo me no me bet me nana nan so no metena te me nana no ɔde yɛ na me bibiri ma monfo me besi ne na me a me pɛ because fitimi kola bi me sole ye no metena kremoni nchei after me sa betena Kristo ni nchei enti fi amamre no mamben ti enemy sunsun twume sa sunsun na twume same nkomo ma me ye me nana no wuyi ne bag bi wo a ode eno ode ye me nana wa hye wi asa atare da mpa abo se won hye bi da so hya abo woma abowuma eno hye atare a hye bia masking abo ahoma atare bia o hye bia eye abowuma on hye atare se wiwi aseda me hu yira me nana de me yira na me yakola odo yirai yira ono onfo ka o ofli hon so ofli togo so ba ha be ade mo bi onfo ka no ayira okrafie so okọ onya filifia onu no nim ko ya fa so yebedua enti wodo o yira kosi hefa ye ba ha nyina ye fili togo ba ha hey o yira ba ha yes wo de amu ama yira ti sa fuka wo hie ne ma ko wotimu yira mudu bebi am betim bo agiso eti se eye hunhun bi na edimitu sa emudo ye be pedako wa ho endu ye be ye from sunsun de won de enti ameton me hu ewi aso sanka meme se ma ade a ma ye wo me widiem kamintimi nton ma ewi ase wi mi nom no sebi enye mame sanka me betena ha enipa ni mi o kumasi ha monfo ni mi papa enye mame ena monfo hia mu omantem kenya mame se me betena ha nton me hu se si ba me pese youth no yes omon sakran free ne mabim ade ase ye wi ase any drugs ne drugs yes and say ye kese we wi ase empire ho empire no emle empire bo emle oh da be mame kan no current ade ntina wo kasa empire bo enye ntem sa maka no kura na kire sofu bia ntiri me se one day ye beba ho asofu ayusu mi dia ye ne mo metima afa dako se mu ba ko banya ko ya mefa no ma mede ne be na ntinsuo bi ho ensuo ni bi okomase ya mede ne be na ntia me kire ne na me bi a esisi nsuo mi na nyina ya asofu de ya yansha we life ni when we life no dey ya me ton we life no say youth no me minum we no tam na ye num we pa no na enyo popla ena we no wo ye youth wo nyanya 25 years pa na ye hu we bezia ma ye rebebu no but sisi ana entisa we bezia akoye ati sa solfie obi atimi wuro hobi we nya nipa ba ko na ehio ye wo lawyers o mo hye ye wo teacher for o mo hye ye wo police for o mo hye any institution bia ebu wo me ma hye wi ache we wuro bezi so me tam na me hye no me mitimi hye ede ebu o mitimi hye be 15 rows
day no me nyese me ame no motema ye kan Kumasi obi anime o ene de me jai wi no me jai wi no omo ame jai omo amunim me say inu eya ebi wa say mia metimi jai wi race course asafo ha nyina renwe so ha nyina obi so obi anime eya monfo wa say kwan a me fa so a me yi mu ho free we jai nyo bi na ehu se jai o ma wo no mo ne nom no e na ebe hu se wa jai because we ye no ma public hu 94.1 public wo honam keke no be hu because obi a ubeko we basic ko yere unnu ye ko pere wo ho enti Nigeria na wo no na fofo no ko ye moko ye adwuma fie dodo sai na Nigeria 3 years that time na ye ko ayedo amoto wellness na man minumi wo ho papa ho na libi ni dubura mi mi fili Togo ba Nigeria be ba Togo no mi data no yekodo amoto basket ana mai basket ni tape rebo nyum data no 1994 1995 ukuta wele sen basket we in data we scanning me re buy because of we sa na man kura ndumi nsem 3 months me sa tonye me tona me sa call back and then me come konya 2 years in me moto na buy eba Togo that time the moment na me nyam magana we na pa me bagana hawo kame me na na ho na meka we no better time be graphic nyina e Togo because of we we na me we chacha utime di we tut chacha we say na me te spa ho a opa fatu blembla me di busi kanyina sa me baba graphic mo Togo bia asama me kan obi a watene Togo onim medin no onim tai ya de ya homa ya twemi ye o farre de wadi de boss ni ye we table so ni nyina ma ye bida nyina ye wi ene ere me ko sa tibiem go me na me nkola bidim na ma ansusu so me ko sa tibie ho ti me du moto bae no woni majuma so na me sa ye smongro na me ri moto no na atwe smuggle tu obubara me to bi firi ho smuggle yo me ri moto firi Nigeria to Togo me de tu obuba eni wi ne na smongro ba sa ayan chewda na baby ayanam no wonya kla sebe he the whole West Africa opebi a class wo sebe mana amukọ kwan so nyina obi se woma baby a ye dangerous ma wom sa border no nsuo so nsuo so Nigeria ni Benin tem ope class machos ohonomwo oho hu nipa na ni obi na be ka cha so embe no sa kwan bi da ho bush road eno yeri moto efa so asem onam so that time no so class no mo adwene yetimi hie bi no yekumbi gi omo nema next wo ye akoma e wo memu no enye sese akoma na atimi mu no because that time no me mfa ho wo ye kla me so me ye kla ene me de ba Togo mbetena ase nya 3 years wo mbetena Togo afere na Togo Benin Togo no unya wi ni nto ba mitimi ko Benin na ma Togo di aba Togo ameton because sama akoye kla yani Benin so ye wo border so ehu no yare chi mi ya chi wo ho ya chi mi ko da prison 1 year en kura mofa ba ko ye lawyer peni bi wi hunti ya chi wo ko da prison 1 year prison Togo Togo prison life ni na no the long story na ha ya tam in o de hia mi sisi asemeka wi na asem na awofo no hu kwam faso a amba chi omma se wona ba wo fie opie rofrofo a check no oba opie ba na wo hwe na asetena na nhuni ye afa ni nika no tutunu botom nya hwese bibi wo mu a obanye na ma enti wo fa no ebe wo fa ne bebe wo na ye dey me koda prison
oho se ye ka turunturum a nye na turunturum start turunturum shase nyina ye prisons sa na bi wo ho ebi wo ho me ko ho no na ase me ye obi amu wo soro kakranti enam na sa kuro no obi anim se me ye kla ba me media me mfa nya tutura asem ade ya na nyankopon bo me a ode ka me ho kro no tutura asem wo ye kro mfo kro na me mechiwa besi ne sa sunsun no mini police na take get to 15 years me bo police information go nya se me koyi wom kakra me ti an police commander me dana say prison yard penin so me da omo nyina ase o mama makonya abrebia me ben wo ma enemi bia enkoyi mo hakura prison information bia ni wo mini bi wo me nsem ha go mo youth ni bi wo prison ho a me fa kwan so a ubepie no kwa me fa so a e be change you life enti prison wo no ko ye no prison ho turunturum de edi kan start e ho prison ho ye wo malam fonso ho no mo ye malam ye chi wo mana so mba ono so ho a ono so bi ono wa bonte ye malam odura ho no de malam sem so ho a oye malam fo malam no so mu betu afiri wa na say se prison society bibia wa bonte ni bibia wa 94.1 nya Ghana to prison kwa na wi wo Togo prison ohano se na musini o man sini ti sa ha ha na ho kire wo ha Togo prison o mo ho kire wo me o mo bo high robin na o mo yeku no ya no kura dan no o mo ho nkekere wo dan sa Togo prison o mo chi asase no kakraka ana musini to o mo de wo kese pa na eruto so prison ni wo eye popo ene wa ase prison ni wo popo ase nti wintimi adenche ohono dan no nipa entra nipa entra 20 bom dan no e wo ho mo ohono mo committee mai bi ono oye o ma ye condemn wom forever ai o da ho ne nkwa na nyina no me bae no se no humi suna me shame me hu yi wi ne na be say me life bibiri me am honam fitimi kola bimdi na me hwe me hu yi o hu me ya kama sa no be se o de sa adwun no ba metiri tumu so be fa o to ana papa no kura me mo de no to prison musa ya ne se de ni fie ni bi ka ho ma e ka no me ko bo no fa amane ade wo ye wo dai o person no me da aye ohon pipe no ye bie tum tambia obetumi ko ere ko jwale e ko jwale no ba o ye te se ohoro chance that time na matisa man ni juma o ye de odinu tambia odimi o person oni mi di agro me so na me ye bia me ye free no wura jwale m se ti me kura me ho a wa be bam me ne ne koti ha papa no me no that day no and me tiam no prison penifoni bi bai and me omusuma me ofanso no mu nim se no city bo no ye peni wo sa region wo omusuma fo ma na fika se na papa no ye de oye me na nyame nkwa no nti me kire boys ni bebere odi ayema ebi to aye de asai prison life is no easy ntintitiru na me gina ha me bodawuro ema youth che wo hona obate wo nchen odidi num sebi onya adwuma nye a 94.1 eye chen se wo man ko wura prison life is dangerous fawudie ni ho fawudie ka fawudie ni eni prison ntititiru na me bo won se oma ko prison na dodo na ye wi so nu wi direction ko bokro no a wa nu wi direction akokum obi wa nu wi amatutura asem bia banu enye wi nko drugs ma me fa ne drugs drugs na se na ba wi ni na ye popular any cocaine because o she prison wa uyi ni pa be handera o ma amode o mo nom sa na ma na am kopie ho no o mo ndu 20
mona ye drugs Robin se wa kokumu obi wa koye tuturasem krono president de do so pa ye krono ti ekwan be na wo fa no bo a wo emaw you 2 ph na asetre te say mi pie no manja iwi no mo fa fule mi tumfu se manja iwi na ya chimi bi mo oma datam so no minum sie tumi minum wo yekuro mo bi mo moto mi so la na me fa kotobu ai beni kurumbi wo sambre fa kuru ona ya me kono ye wu free prison nyina na wotimi twa kwan beni efri togo ko beni ko no wi ba mo moto nti enwo bebre be te sa ha ne be ha na Sofia border wa fifi ndie ba kwan wo ho a mo fa border so fa ko ni che me jai ton num na me num di me ko a me kotena ho me num na me amebre na ma to de me de begum botom a me de beba togo we essay nipa ti me pa awfo chew nkoma amidi no mindi ni me nkomo se nka me a mete ha nyame apagya ma du ne me ma me no outside you kejetia inside ho obi a wo kejetia market o nyina nim me yenhwe Inusa Abadi ebra ese togo ho na wo beni ekono mu wi ne ho akoniaba enti die ne ba wa adwene mu ema wo san ba Ghana na die ne ba wa adwene so ma wo sit na ese wasesa wi ena ede me ba ema me jwana fili Togo ba Ghana edu be no mo tata me na me hua adwuma ka adwuma me hua ka adwuma wie a meji me license me de be ya adwuma no wi mama kwan ye adwuma ene na obi de ka mama ya sikane ba me nsema base life sport yankoji yeni enonko ti one day police for tata you be gendarme o ya gendarme border so wura ho no ko jugu na koya o mo faso tata a mo chi ebi no metena ho a na chimi datam no hematographic chacha ho me bo chacha me tumtu kwa fili be te sa hakọ tamali eko bo chacha ba timuru hematographic ene yetam na munya abi semetena wa bebi a me wo bia ya anya bidie on be kirekire bebi a me na ma ho ma yere ma chimi ene me jone ba Ghana unfortunately me ba Ghana no me ba former me started chika ba na me nom me chuka kese na me lodungu a chimkede de ko a chimkade obi ani ntino me ka sa me life na me to abontino nyesa amomfo ni mintina me pe youth sakra na awofo no sai jumadi a me ka nyina ne fana agina awofo so se obi ka kire wo so police betima change wiya nka prison yan mada oko police station every day case ba ho about case 40% and 60% air drugs issue 94.1 intimate sakra sabra no a usi gina ye na wo koba na ye che wo ne hu akoniaba no se na wo mame na wo papa omu be de bi se wo be che watena ho atufu ana me papa e film tem papa film na minim wi no ebe ka me moda na me moda no ope ma asem try on so bi pe asem a ade bia a wo ye no ontimi nka me ma no na 11 be wu be ka 3 na ka ye no me na me ye only person a me nya ni ka kire wo ba na o ye me ma me kura obanya be 105 years kura obewu me do say otimi de mbetena na nice abrowa wo me mama je se me de tena na sisi amanyi no na se wo don't no onka wasem ontimi nka ma asem ma so so edini yere me ko police station obeba ho mo owo kwa akofle mo fa no mo abebeli me na mitrim nso ye dey eye me de enti wo de wi ni ntinkie ye di wi ni si wo no obesi wa ka wo be yi de
oh enu de bia me kan se me kwa akofo ba asai wi ase de me sai me ame wo de me fa wi asai me ho e go wi mi nsai obi o woko for ba say sisu bi oniti o no wan hwe ba obeda no kronfo obeda na shawo obeye tutura asem wa asai wi asa ahoro obeye se fo wi wunum no composoto ho me num wi wuti mi nsai obi da min kire obi wi num me endo e me ka de bia me ame wo de na sai me na me chance bi a na e wo ma bra bom na me sika menya ene me de sai ye ba sa me sai obi won de ere wi num bebere ba negligent dako me ame mama wa ya mas be na me no say ye nante a uti obi enye wo hye eno so banya bobo mo institutions bebere social welfare gender ministry or NGOs me do mu wura sa bre wo ye bodun kwa HIV director say me ni wura bibia be go mo institute through me change no mo institution bebere a o ma family a me no mo ko start bia na mo change ni pa life say ye wura ho na hu a na unu wo mu di nkoma a hu bebere say eyentete anything a police na institution na force wa enye no sa wo fo no angina won de ma mbeja ye ofutuo efutuo se enye police chime so ame ma de so ame central ha ma da central ha police station bia no Togo ma da police station boro de wo ho Burkina ma dem Cote d'Ivoire ma dem because of we ba anya mfutuo gender minister 94.1 do wa Asante region Mr. Dafo your sofo baby owo bia otie mi anyango pomhira no o yesi esu sofo no ye o abrepo junction Angela FM chen ho abunsan na ho na no wo timbejai ka adwuma de misunsun na kire me se ka adwuma no njai kan adwuma nyama adwuma oje adwuma me na ka se no na adwuma na no ye no na ye ma adwuma mfanji nipa te me start change nipa na me hye gender for organize program omo me gender committee member wa Asante region mina antiaku ya free dobo arobo spend mene ni nyina ye wo committee ba akoso ono so mene no e change nkola na bi na me nkola bi ko wasami mfi pistia akola na ye kire no tuoto na mo hye no tuoto omo kire no tuoto ha mo na kire no asafo ha no ntimi omo bonus to class na no mo asafo no omunim ne that time na me changing kola nyina no e no mo flem sa kola we ni age no usa juma boys ni ere ni ye no ontimi te ya na otiwa na osu no nrewo te me fa no ko susu afa ko ye nkrata nyine de no ko distia mi du won mi to wi ni ashembotum timi du Mr. Dafo gender ministry hono menenete office see no ye pie no so ma ye mfa ka ye nante ye nam duom hono mba na osi nusa nti wonim se wo chance pa nyankopɔ ma fa pa aduma kese na wa fa to ho je se wo ye na wo ye wo ho se ina me se no so bo me ye de no si wi ni me se jai on jai ana me so fo wa bon pa ye sa on se mpa bontimi Yana aka kire no no oye madam fo mene na yakasadi agrose be sin ne se oye me sofo ya adamfo me chen peni die eno se adwuma wo faaye no nye nkora adwuma nye nipa nyina institution bia ni obetima yesa adwuma wi so obi ba o sei ye kire no akora ne bukọ ka na asem nyina wo honom no ontimi ada against us of one asemo engesi sofu osofu me engesi o engesi asofu ye madam ye de wasema sofu ni I am a godfather Church of Christ of Angonaga Junction obi obi ani mi change ni permit asofu ye madam fofo ba anso na asofu me be ba asofu da me ba bosomsom na no ena me de asofu ni bekom ho amka ho enti me ko winim mfaso a me nyan
ɛyɛ mfaso bɔne nti na megina hotufo sɔfo yɛ nante a yɛbɛdu kakra yɛfili on sɛ wofila RCC wurama kwan bi da ho bɛpie keni kemi hon ɛbɛpie kemi hon ɔno ɔsɛ nusa meka na wo de meka na wo de di agoro na wo twɔbɔ me no ɛna me sɛ wo sa wo so bɔbɔ mpaye bɔbɔ mpaye bitimi ti yedu nsuom na da ho nsuom no bit fligi ɛsa de kɔ ɔhɔ no yɛgyina na me sɛ sɔfo ufutu mefa ma fa osame papa go mo akoma se bibi tumi a una ya udi mechi ba nyampa ebo na be mama ajae ejise mia majuni ene mi yiwi ni eflim botom ene majese no machese na bi shemboto me wi nu me fancy o mpenifo na no me no na data me commander konwende jeni oho kofu ache bura ba asame ne ya adwuma ene mi yiwi no me se wo hu wi no ena okasa we ma mi hu se we osofo nyempa ebo ene ya aso eye futu sa utu kasa o kasa kire me bibi a wo de me koye no wi na me to Philippistia bae ni minum bi o miri gunsuo mu ha ma bɔ me hu dua ama me nanana ko me nanana oso nsuo minum wi ni pium ma yafri mi amitrim na ye na agoro osi nu sampa na me se me na me ka kire monitor me se woni bebi a me ni wura e kire ko ho nyina enko animenim ya ma enye be bosome ukọ ho na obi ka kire osama ba ho enum wi biuma de twom flu abrabo that is the end and now the jai we that is the end 2012 Abran one we how many years manu we 27 years 27 years tia futuo no na ma wo sachira eno a 94.1 FM me she mi tirim se me num biom madam fufu breton wi besi ne me kono me no mo te ho a ebitimi hwa me ebi bi se me se ne nu se ru be no no ma wo gya a wontimi no se ru a me no ya ma adwunu mi yi ma adwunu furi ade no so me ye nti se nkola betimi agya wi no ma agi se ye ma awofo no omumban omuma no wo ba do wa koma enyi hu fili no ho anka se me ba ne de wa sei obesai mo obesa sei bi aka ho timesra awofo ma so me sara kire nya bibi ntina me tom me honam eno anti ene mbetena ha me kire wi tam no swa ka me kire wi no ahoro ene ewo ho a me pese me di nduro ni different ba na awofo no hu bugo awofo ni bi wo a ohu tablet ni bi a onim se eye trash a wonum a ebo cough syrup ni bi wo cough syrup akol awofo ni bi wo na ba bi di ba fi a ewadro na ewadro ye wo ma horo be fo ba ku bi wo mu a eno hu a yayi onipa akoma wo so a de nchirem kura ma obi akura ehunu enya dade enya de pade mo hu de se sia eno na yeri asie a awofo no hu so mu ma akobi obu o ne ma na to bi ari abafi ofi se yale bi na ama na ayere ato tipa ye starting na nka ye ma eye public no bi ahu no hu se no me ba kuta sa de we ya eye dangerous a nka awofo no be chi no ba direct ba ya agya ne se eye secret ade ene obi a de ye secret ene enyini ko sisi amaye wa awura ene manum ho mere wo fa ye down ha renwe susu ha ye chi akoko board ni chi wo na hu maye wa mo ti ho wi ni tramo a omo bo oti wona wa ehwe oti ese bi kura ti mi gina fa ko ade a ehwe no kura onju ni se ade bi no obi atwom no hwe enye ne pe so nya tete pa ntini mi ka se yeri so police yesi police ho ye master omo ntimi ntu ye hia asofo ye hia omo amutimi ka enipa ebom bo ya yi wom society asofo do be no hu on we base taba mishia no pa onime onukuro ohu mo base onim de nti aya ameko
jumana of fire no nka ese mpenifon ye de eboa no onsuro we base ene we base system amenka no kora nyame nka wa akoma untimi nkotena also utu nipa fo because ye hu am say omo ye dangerous man but they are not dangerous amenka no o baby a peace war e we base okoho se wo de nsempa na akoho omo momba wo hu ba me nkola mi yi wom nyina no bi se boy wo beka mu produce wo beka kire wo nkola mi yi wom no enye true my effort true omo so omo mpese se ono asai a obi mbese nka no ho tim ebu omo wa na ma flem asafo se nu sabla nkola bi wa hase obi anu wa nye se wo sei na hu se wo sei o na ho na nu mu se eye ne fe eye lifestyle fe ba obi a wa kom wa wuram anya ti se mi age no ohun so sei a ohun so sei like think I say okoho different people university graduate asofo o ma fa sa ne ma no so asei to ono anu say enkane ni say na metie to ma say adusi many people change nti ye hia society enye police ye uka ye si police for no mo ye dey mo pa prison nkodu ede na ere ahun kire ba prison so ye nkire ade papa wo ho obi ka che se prison ye kire ade papa wo boa sa prison obi wo de tutubotom na ekoye obepie na ohun tutuotu prison won e de na enye so obi si me tell na prison penifo no mu ni prison me no mo ye program me bi so se obi wo ha prison enye baby a ye change ni pa adwene ma me nka no kura kire mu se no kura na Ghana fon ka prison e ma yesua na mo bone e wo ho because prison officer no osole a ontimi mbagina prisoners ni nchen entie nkoma ye biemu mo ya adim de mo ye bia de setam so no mbe kan mo ye kan ye bia 5 times a day o kan mu wi a ye biemu a mo ya adim de mo ye na enya mo asam ye ton wi bibia otra ayi side o enti kwan be so na so o mo fa so sue tuotuo se ebia o tuo na ere o koya ena o she prison o ma amanjoy mo na ye o ma amu ye criminals kese Oma mbo omudi tuo bokro no obi ati we wa kum nipa e wo Robin side omumu osika oma mkokro no kese no ha ofa so enjoy we side wo no wo ya ketekete a woni didi a boko akotale no se ono odidi ma obidi no wo ya na akola obe influence cars kro no bia ni obesi wa bonten a any prison no inusa madam yehwe wakasa bebre enuboni wo de anu sisu no eye wi nko na wo no ye anase wo di cocaine ka ho cocaine mi num bi cocaine that time na mi kutaka na ukutaka wi blue edu baby na wi no ye tata bebre be na blue na menum pa blue na mitim ka ba tan no monum cocaine na wo so wonum ye no nya ne na num ye cocaine ashama ho na akonya num ye na that time na me yusuka kudu obe 2 o'clock anaju na me de load na ko anka ene ko e me bi na me pe wi no boy no koto cocaine blem na wi na short we need to make short wo ho cocaine buy that time to take na chimi na minim say cocaine na chimi na me boy no na me be hu say no kama chan wi no wonom ye na no ye kama si wi edezi mo chen wi no to me be jai wi no se mi ko baby a coke ni wa ena medi mi ho share dey win back mi ko bebi a coke no wa ni cocaine yeah base dey for no coke but cocaine no god e be say misika sa adentia ena du bebi no ma hu say my life no enye true that me cocaine be say usika e wo kwan be so cocaine no boy din sa
cocaine che we dey kokonte we dey say abete eno efo ba cocaine no enyefo Ezra 94.1 kuma se hakura eye headquarters no efo kakara eko bebi a ye num no popular na no boy dem kete say ansa na obedi is na just auto be 70 cedis 80 cedis no 70 cedis ya de ma na say ya chekere ni say utimi di gu mores te sa sara kakra bi a wuri agu mores any 70 cedis no na say koke no boy dem ntine ma obi a oye sika ni owure koke no obofom Ezra 94.1 eye dangerous nduro ni nyina inu boni ni nyina na koke eron dangerous ese sika esa sei wodie we no ese die but we no say ni ndose bibiriti se koke ni eron ni tramon sabra no a na wo se utwika na wo ye adwuma be ya na unye sika koto sa koke no se no mi twika ka sese ka kese na me kolangene ene na medi mu hye koke ni timbejaye me jai kura ansa na me jai ka na me twiche me twibe 17 years na me jai me ana me jai ka nyobi ne ka chem se bibia na ase bibi Ezra me twika se na me as daye bi ba me tirim se bibia daye ba no ho an park ka wo na ne ka no ano kutimi nim koke na dia kotwika long ye twi and the drivers ni bebre tanker drivers atakulators bebre omonum hard a man we hard bitima colongen bitman twika be te sa hani Burkina chi wunjina na obi wona ni mojampe na fa problem blema eno obi wonu so num rezi tra ena dia sa na manim pe ya afrafra 94.1 wanom sana wudi wi fra eyo he wajum yes obi anu sa na mana oya onim sa ade we oye no sei na eye no agise bia wadu bebi a wasai kura afa umoja na asai umoja na wie that time no de oya bia nya control bia ni eni ho biem but se woda su mu a wa bibia ye all right emfa wa adwene a ade bia wo ye no se bu too much a wunim enti sadia na wukom nyina se na wo nuano mo ho no munim de wukom na wo ko saati bia ma ntim me se wa nya futu for pa o se ko saati bia ma na society ni neglect o enne tim no enne me pese se si a mpenifo no en se yente cancers se abai kura na ebe fa ho ko eka enye efutuo abrebia yembe nwom na ye no wom nkasa because ye nya neglect o pe na wutim tu nnuane mu nyina po se onfa ho uko saati bi no obi abeka obi asuro 1 oma mu nsuro no omfa no se wa asem nye asem bi ma menka asem we meme bla mi di nechi yeti se ba final baby e ba ma sa na ma ntimene ne ntem tete ye enam wi na wo yes e bu be se bu ba yes na me bla kuji se me ka che me bla smaja na me bla njindi da because no wa chinkede ena me wa ha no njindi kuji se ohun se me start change nkola na bu no ohun me e wo ena mpenifoni bu ha ya na omo fle na ka che se the perception na e wo ni tin wo yin film na sisi a masaba me normal ena me bla sisi a se dia makabo oh enu dia ya yete se me ba me ma sase we na me mpese meka ba man kan so onyangopom on sakra me me ma me wo mkura idu be me neglect wo adai ena we ni ntino obi kase onum sa na mana onya ho no ma oboa obi anu onum sa na mana se wa anya futufo pa me baba kokura me nsa kanu be 2 to 3 months sanam se we ni ka chiri wa kola anu so na me de to mu maame
ono so na me manyi na me pɛ na asɛm awalaja be ba me ne ma me ntɛm because of saa na me we na sabre na wo si so na wo kɔ Nigeria kɔ Benin ni Togo no kwan be so wo kɔ hia oyiri no wo hefa so na wo si ye tu wi ni ani we operi me first born na me wo ndo no ma me na ye school ata me kura na me kɔ saa na me we the first born on the say ye test kura sisi and mo jam de ye nya bi ba tre na mbe wo me chire die na me wo ba ko ai Saudi o chuka kese on de me chire na ka na oye be 7 years to 6 years na me chire na kaka isa ono chi kita atakuleta ewo Saudi Arabia ono na nka wo ya fa me suban but edu bebi na me ni ba me ho no me ti ha no e ma no hu se bebi a okọ but still na wa ye rasta but sa na ma no de onye bi ba no peso wuram e ma na me no mo so omo ya ade enu de mo ka nsem bebere wa ha no e fa wa ma fa e fa wa ma fa because enu na de bia ya me co programs titru gender programs ameka sa baye wa obuo ho ansa na wo a be man ka wo ho kura en ka 94.1 true the truth ye blame me ma ne bebere ya e ma yo no best e problem ni de bia sa de ba because so baye wa e ma yo na me no mo ye no ba ko ton de ane o start from koko that no mutu kan man skill start koko iru bi no ye oton wachi obi tre jana ma ye kese so odi ko nim no me ngiska bia wo no ho e be ye kese to timi shankola e na ba ko no kokwan so on so ma abo mo tam na ma adwuni ni so me se wo dia no so ma bo no wo bo mu dwetire me bo a se me bo ni dwetire no no wa mie no ho anka obe se dwetire woni mema dodo ama sika so mu ndi dwetire ama na disika no na woni ma susu bebere so a mema so mo mu dwetire so di o mu sa enyamra so sa se abai wa wo bo a ho a wo bo a wo ho a she one wo adwuma wo nsana no a wo business wo nsana no a wo education wo nsana no a infective me jom ha kejete jom ha idi wura ho a na me kire o mani bi ma no me obi a me peni wo kejete ho me kire o mani bi a ade chinye bia kwan fa so o mo de o ma ko school a wo be bi se o mo na hin fa na wo ye so neglect no a wonu me bi akwara na be ko ai se street ya street so na ko anything na me ka se e ma no se wo hwe Yankopom kura create ye na akola no wait ni nyina doso oba ho che bema nsuo mu na ewo bema no ho e fili bema no ho wie ko hye oba no mu a na hodi ni nyina akosisa akola enipa ne beye enipa kosia no after fili moja no kura beye kosia no wie kura asa beye enipa oba be wie aso no sawofo maame ni nsani ma akola no obeko geto na wonen kola ne bebere ndi nkomo no mbakasa wo maame nsem no mo sey ya na papa no me sola no pa me ko 20 cedis ni ma yi o so mba mi yi o omo mi yi o enfa me ho enti wo ka akwa akosi se me bese me hu ba bia wo ka me ka akosi ni se akola begina yie efutuo beba yie ebeye bibi gina maame so se yebeyi ma nkola ne bebere fili street so a se ne asema mekan opa akola ankobo onko street so me research am ye na ma adwuma a me fato me ho so because eya na mafo egi me numbers obi wo ne ba wa abonten kura wonim me be ma mba frɛ no mu ndu 3 o oba bia frɛ me ba asai me pese obo mo na ekoyi e ma wa kokoro kura mo ba me no mo timi kɔ oba ni oba no wa be pase me ba no kwa me fa so a me ne be kasa obetwu no ho aye de afilu be ma de amfa no asode ne kese ni gina ma no so ene de ewom sa asode ne de gina ma so mema ye junso bebia ye du a se na wo junso no nyesa na me junso me junso a me fa wo so ya metima junso enti ma ne me na omo bo obo ho
enka se wo se wo ba boa no kasiye no tie me me tie o me nua ba nye se me maame odome me doma wo hwe me dwumedi a me ye na me no tie asisi a me guzu ya health insurance mama wo me twa almost 20,000 wo hwe a ho kire kasiye a be wi asena ka fa na aginama be ma dwane sisi a onfa kola nshi ne chinjwane wono obejawo ono woni ne koshia no ohia nsuom ni wi a endan mu onim de eba wona ebeba beda umu on se nu de mu course na mo fa nyina obi ase be me bia ye mi oba ase be me bia ye bi ba ko pe e na o ka se oba bia ye ni bi eno kura endorse ba hwema no e complain do so chembe ma nti ya ntwema no mo a problem no ebe ye kese street no ebe ye kese ko asafo ha me ma obi o ba head na ase ha twini pattern interview obaka che so ofin ma me ho no ba on ka che so ofin papa ho manam amenam papa jai o ja se gas ni bi wo ho a akola hye na chi peche e no ori bo ahyawo be ma bi wo ho akola hye na chi ori bo ahyawo oba wan bo ahyawo no so ne ba ni ndidi edu be me du a metimi kuta sike be se 200 me pie wona kaprenim enye bibi nti o se uno obi ben no ka na asem na nya woni ne na ewo ye eje me se me fankola bi di ko prison eyi wom free what they ko ayi edu be bi no institutions na akura je so mo bo no mo sama me problem e ko da prison bi se boy we obaka che ti me ma hode ni gina ma no so se problem kese na gina ma so ba wo bon ho ban a me ne institutions ni bi so ho a ye family plan education unim se HIV ma do so chen mema ai hwana oma amawo ye kase ema omawo oma anyakun no edo so chen mema omawo a oma anya awale no because wa oba wo no yehwiogu mu woni be ma we betima won se be oba so ma yenka no kore onyankopom nim enu na me pese edu bibia e baba asofo so wo hwe oba adwene na enye sa na be ma oba adwene ye mle oba fa so me ti say ye menu ayete ha no oba betima sister we say mama fan susu obetima pa me asa pa we ai konam no memeye me de e wokonam wonsu ba ye ne de e wokonam ende no wona beba beku so wo hwe nkola na wudi wo mu di nkomo woni mai woni di nkomo bebere ya hu say ye mema na ye dada ma ba obi owo na adwuma sister baby a wotenya memfa wo educated wa ku school ansa na wanya ai ebetina ha o edin se be me dada oba owo ni twadie mo mai woni bi youngest ni bi wo kejeti ewo omo stores awale kura ndo no kon oye na adwuma se wo adwuma minji ndi se mema menu kura ba wa afa wo check wo mo ba afuna wo sisi wo pere bibi na abegina bibi kon bia ya dada obefa ya dada na ere banyese ere nyese ba be ma we betwe no ho we nsu betwe no ho yensu ye twekura chen obi a inu sa yenhwe sese no wajai we se wonum wi biem emofro na watu nwasi wo se wo boa wo mo no kwan be na wo de boa wo mo kwan so han ma ehunu na abedwafo mere awfo me boa nkola o me boa nkola ni sika education chire me nko bezi ho enko se fili ho jai no dabi me de me ho me kase ma ho fe ene ma education go se mi wo mu a ebi atare we nka menya sikanto mi wo mu a enku a mesra me honam ye kama nka menya bi ntira mi wo mu a nka se na wo hu me fresh nka wo hu me sa ko mbe na won so be fa so a wo da chi be gina yi first key we ni bia ni o a ugo ka chen se jan no ma ye ne de nka police fachi wa na nko ma jai ba kasa kakra o ma yi wom nyina enye eruro obi o flame eruro be na wono ma wo jai
Edura me no me se me start ma adwo no se me ye. First tie gina wo ankasa wo so. Ni kase na asofo woni ma asofo amabo mpaye ma wi fo. Nsu de bia se soro na ekọ. Esi a wi base kura do so che asole dan. Enye mpaebo. Eya adwene ntina obi ko saa tibie ma yere ne ko ayi bebi a ye hwa adwunum no. Sanka yere ne bako asofo fie. Akobo mpaye ama no. Asofo fie ni bi. Minim sofo bi kura sisi a na ba wotenka. Sa 94.1. Na ho ba na ni tenka. Ho ba na ni base. Minim boys ni bi ombo jinta omunum wi ansa no makobo jinta. Ebi bo organ omunum wi ansa no makobo organ. Nso ye bon pa egu mo so o enchange. You need to side your mind. First thing, te wo ya wo fo wo pese wo ba jai sa na ma na afa ne tale wo sere. Ne ma 94.1. adwunu no ma wa adwunu ni na adwunu ni ye one. Obetie wu. One day, nye one day ni ye de jai. Ye starting one day. Nye sa one day na obejai. Sino obi ka cha o se ruro bi wo onoma eruro ni be yi bibia fim be chire be saba wa te adwuno wo site na adwune a me ka da fo asem no se nyo sofudie na odi change mi kasa na no ne me kasa da de na ye fili ho no mba no na ma so sa na nya asole se me ne te na asole dem so many years ye fili asole dem ho a me ko base but that day no efie kasa na ofade to mi trim no e kama kuma ene me kire nse sofo wan wiwe ya du nsunwe wo kasa o kan no ma busheni bi kura wo mu no on fast akasa we nye de enchem ne sa akasa no so na medi gina e change nkola na adebia me de mo ba wo ye akola bia ma change ni bia na we records wo me form ma me de mo kojanda ana social welfare no ma yen krata no bibia je se me de ne kono na wo fo na ma ka che na wo fo no situation wo nye se mi yiwom just like that say no me fa wa me ro ko janda minister na social welfare no ma yen krata mo yen krata me ro ko ho go metresi obia wa sai bia wa bakurum kese no ofirifie na ebai se wo yi no okurum kese no wan ko yi no okurase ho a ebe continue obesa ko kire ebi suba mo bi o mo ball sisi mo ba ko oye lawyer mo ba ko oye no enkura mako se no atimi abo sisi o ma ye full normal 172 wow 172 ko to se o fe kura ko janda mi fe janda mi sisi a obeka kire no ma me dey ama amonfo asole Church of Christ do mo ofulukrum Pentecost the Hogan Pentecost pastor Penny also ma bi don kek uko loko ho ma bi Pentecost asole wo fosu fo no nchen wo me na mom bi esa so de mere ma amonfo esesa wo me mpan no nka ba mo a me gina ma yisu e change wo e 172 ebia drivers mo ba ko ye police sia me ana me de no ma police for no ye police mo nurse mo gebi ya ka shawo obia nchen no ennya me adaro ono kura ka cham sibu me mfa no mra ba me kova no o wale dia me de ne ba ebebua no onya wale ya gise me kova no de be ya obenya wale pa sa adwuma we nyankopom de cheme nti metenya me so a na ma sole wa ye mi yi me ma ni e wa outside me kapri nim ena baako wa wie weda penino e ba penino kura na me ne nka ena we na ntia because me ni adwene e ben wo mo I see myself say ni a fool bibia but now me ne me ma no endo na aju ye fly ho conference call koma ye di no I feel mamu hu say nyame a wa family no wa family fruit nta awofo no mi di nyame di sremo obi antimi nchange mu ma o prison nem nko enipa egu prison ho no wan wo mu pie nene a wonim te the Holy Ghana prison ye buru no about 15,000 Central prison kura mo ko most 3,000 ko hobby she say obanya o ma anya 50 years no ma do say 50 above no mo yesay
youth no nyina so ade are mo ko ye drugs nye so obi si prison ne pese da kon kan betimi a me hu prison penifo na me no mbe ko visit yenko omu bio ma yenno munjina munhu na mabi na mumbo hu dawro because we ni dawro no wo fom drugs no dawro no eba ne ya ne gidiri on se tramo ba na nsen ya me start ka tramo se bi ma to chuno ko bi o bi anya me nhira no bisa no no problem so no me ka se mpani fan gi no mo nan so a some years come yentimi that time na tramo na afena na eba for red no mpani fan am fa wa adwo na ama na nsen ya eba wuti FM bia tramo akoda isura ure from hoa who say no problem ekuta wo for because abai jimani ya yinu busumu wa yo ye betua na ka ba wo ba na wa say no o say na yokodu prison a wa boka owu sesi a wa boka wa mafia anya bibia wa ansan suom kra ma wa anya bibi ma wa ntode ya na ndidi a wa boka enuti ena mia minusa nyesa metia no me ko champagne ena me betena abontin ka kire me hu sa me nunwi no bia nim but de ayeme de edumi kodu ye say ya esay me eyi me free society mu sisi amawure society sisi abia flame ebi na make help us on for ma flame contract ke say no mo ama me wow medofo yakwa ko share video no aba afa ya hu niama ya haban ma etwa ya hu ahia no etumi eye na wonim se saa haban ma nyina no ebia woni dwuma edi wonim se ebi wo ho no ma etumi epamo ahonhom e de free ya brabom afa nso akwansidie promise and fail bia we ya akwam no etumi eyi ni nyina free ho no momi ensua ade emfa haban ma ho se ne ebe ya brabo na ye ebo no ye behu esu yie yehu kwan ya ebe fa so ebe yusu ye haban ma no se ne ebe ya ebe boa ye na afa ye fa ye ni enkyere mu e wo ye mofra ne so awofo na mo de mo ma ekokoto sukuu mu a na mo gya mo bra ama mo no mo gya mo saa keke se wanya ade mo ha koto sukuu mu teachers for ho no munti na asede a wo se wo ye as a parent no na wagya ato akyerɛkyerɛfo ne so afi de se mo atibi yi abrabo a mofra no ebo e wo sukuu mu ho no mo enubone a mo nom ebi mutumi skeli wo eba bonten ekokonom nubone no masa aba sukuu mu ena obete na abofra bia yese ade che abofra bia yese wayese ni nyina ye nubone a omonom e wo sukuu mu ho no mofra ne bi ye nkola abone to the extent say omo influence omo nanvonom ama akora no say oba sukuu mo nkora na sa suban no onye yi a onfa ne ho nhye mu a otumi edada no defe no e ma abofra no etumi sacrifice ono ne suban papa no ebedi na chi no de ne ye niama bi a ense ne fata afia abofra no be wie school no na brabo aye basa no wa feli poto awofo no moma ye ma ye ni enko ye ma no ho ye ma ye ni nko mo ho na abre ni abre bia ne na nye ntientia e wo school mu ho no ye mu se o mase abrabo a mo bo e wo school mu ho no o ma de sua mu ye musa na fensu ye fampaibo enta o machi e wo sukuu mu honom na niama e koso e wo sukuu mu no enye niama ketwa nsempi e na esisi e wo sukuu mu honom na se wan fampaibo anta wo banachi wa bofra nachi e wo abra wo de ne tia hwa akɔhye sukuu mu a obebe fia abrabo oba bebo ofie no emmoa mom ye fampaibo enta o machi na abre ni abre bia ne yama ye ni enko mo ho no mabo abrabo papa afenso yentu afoforo enso efo sempo se obi ebo abrabo bone na se onye wubusuani onye oba enka se onye wo de hwenti wo gya ne sa keke wo de wani ehwe no yentwe ne mata ye ho ne yentu nefo obi wo hono ma se obi enum nsa anase obi num enubone a ohu ne se oye wudini nti onka ne ho mata no obi wo hono ma na ohia se obenye obi no ne na bonkomo keke esan sa niama we yo lak ninti no de ne ho akakɔhye nubɔne mu insano mu na afi na brabɔ asɛ mum yɛntwe mo mata ye ho na afi no yentutu omofo no mo nsa kya omo ntwe mo ho emfiri sa niama we hu na
aboa oman Ghana aboa ye nyina ma ye nyina de anije atena ye man mu abusua me de besi ha say aha eye Emergency Ghana TV dasene esanso ene mo ahia me din ne Nana Akosua Adepa like video na afin so share na subscribe fansa bo adoma ne so na nje konkran na drop a comment no e wo comment section honom na bibia entumi entoto na akwem Nana Akosua Adepa ene me din abusua makra. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.